Danas se bavimo jednom, pa slobodno mogu reći, najdramatičnijom pričom evropske istorije. Kako je moderna Italija, kakvu je znamo, nastala iz jednog šarenila malih, često i zavađenih država. Hajde da vidimo kako je jedna ideja uspela da postane nacija. Početkom 19. veka ova izjava austrijskog kancelara Metternicha, to je bila surova realnost. Budimo iskreni, on uopšte nije grešio. Ideja Italije kao jedne jedinstvene zemlje, pa jednostavno nije postojala. Šta smo imali umjesto toga? Jedan pravi mozaik kraljevstava, vojvodstva i raznih teritorija, uglavnom pod stranom kontrolom, pre svega moćne Austrije. Sad, da bismo uopšte shvatili kako je došlo do ujedinjenja, moramo prvo da bacimo pogled na to kako je ta podeljenost zapravo izgledala. Sve se u suštini zacementiralo nakon Napoleonovih ratova na Bečkom kongresu 1815. godine, koji je italijansko poluostrvo ostavio politički potpuno rasparčanim. Pogledajmo ovu mapu malo bolje. Ovo nisu bile samo različite države, ma kakvi. To su bili potpuno odvojeni svetovi. Različite vladarske porodice, drugačiji zakoni, pa čak i dijalekti koji su se jedva razumeli međusobno. Gore na severu, najbogatije regije, Lombardija i Venecija, direktno pod čvrstom rukom Austrijskog carstva. U centru, papska država, kojom je naravno vladao papa. A dole na jugu, konzervativna dinastija Burbona držala je ogromno kraljevstvo dve Sicilije. Jedina zaista nezavisna italijanska sila i jedina prava nada za budućnost bila je kraljevina Sardinija, poznatija kao Piemont. Ali znate kako to obično biva? Baš iz takve duboke podeljenosti, iz tog haosa, rodio se jedan san. Talas nacionalizma je zapljusnuo celu Evropu, pa naravno nije zaobišao ni Italiju. Tako se rodio intelektualni pokret koji je maštao o jednoj ujedinjenoj i slobodnoj Italiji. I taj pokret je dobio ime koje savršeno opisuje njegovu suštinu, Risorgimento, bukvalno prevedeno preporod. I to nije bila samo neka suvoparna politička ideja, ne. Bilo je to jedno duboko kulturno, ideološko buđenje. Bio je to zapravo poziv na akciju da se italijanski narod konačno uzdigne i uzme sudbinu u svoje ruke. A svaki veliki pokret ima svoje srce, zar ne? Srce ovog pokreta bio je Giuseppe Mazzini, pravi filozof, vizionar, idealista. On je osnovao tajno društvo Mlada Italija sa jednim ciljem, da promoviše ideju ujedinjene republikanske nacije. Za njega ujedinjenje nije bio samo politički cilj, bilo je to skoro pa versko pitanje, jedna sveta dužnost. On je bio taj koji je zapalio ideološku vatru. On je bio duša Risorgimenta. Međutim, kao što znamo, snovi i ideje, koliko god bili lepi, često nisu dovoljni. Da bi se ovaj veliki san ostvario, na scenu su morale da stupe dve, pa recimo, titanske figure. Dva čoveka sa potpuno različitim pristupima koji će ovu ideju konačno pretvoriti u stvarnost. I prvi od njih je bio grof Camillo di Cavour. On je bio mozak cele operacije. Kao premijer Piemonta, on nije bio zanesenjak, ne, on je bio aristokrata, iskusan državnik, pragmatičar do srži. Shvatao je da se velike sile poput Austrije ne pobeđuju strastvenim govorima, već vojskom, novcem i pametnim savezima. Njegov plan je bio ujedinjenje odozgor, kroz hladnu diplomatiju i političke manevre. A drugi je bio Giuseppe Garibaldi. I bio je njegova čista suprotnost. Čovek od akcije, harizmatični general, avanturista koji se kalio u gerilskim ratovima po Južnoj Americi. Zamislite samo taj lik. On nije mario za sporu diplomatiju, verovao je u direktnu akciju, u narodnu revoluciju. Za njega sloboda se osvajala oružjem i voljom naroda. Ako je Cavour bio mozak, Garibaldi je bez ikakve sumnje bio mač revolucije. I sad vidimo te dve potpuno različite strategije, dve paralelne sile koje guraju ka istom cilju. Na jednoj strani Cavour, koji vuče konce sa severa, igra šahovsku partiju s evropskim silama, sklapajući saveze sa Francuskom. A na drugoj Garibaldi, koji sa svojim strastvenim dobrovoljcima pali vatru revolucije na jugu. Dakle, imamo državnika i ratnika, pragmatičara i romantika, koji su, svesno ili ne, radili zajedno. I onda se sve odvija prosto neverovatnom brzinom. Stvari su eksplodirale. Prvo Cavour, 1859. godine, povlači majstorski potez. Uz pomoć Francuza proteruje Austrijanci iz Lombardije. Odmah sljedeće godine, 1860. na scenu stupa Garibaldi i sa svojom čuvenom hiljadom crvenokošuljaša izvodi nešto što je delovalo potpuno nemoguće. Osvaja čitavo kraljevstvo dve Sicilije. Odjednom, u roku od godinu dve, i sever i jug su bili slobodni. I to nas dovodi do apsolutno kritičnog trenutka, napetosti u vazduhu. Imamo dve pobedničke vojske koje se približavaju jedna drugoj. Jedna sa severa, lojalna kralju, druga sa juga, predvođena republikancem. Šta sad? Da li će se oni sukobiti? Da li Italiji preti građanski rat? Baš u trenutku ujedinjenja dogodilo se nešto zaista neverovatno. Nešto što je odredilo sudbinu Italije. Na tom, sada već legendarnom sastanku u Teanu, Garibaldi, heroj naroda, susreo se sa kraljem Piemonta Vittorijom Emanuelom II. I u tom trenutku vrhunskog patriotizma Garibaldi je stavio jedinstvo nacije iznad svega, čak i iznad sopstvenih republikanskih ideala. Predao je sve što je osvojio kralju, pozdravivši ga kao kralja Italije. I eto ga,
To je taj ključni trenutak. 17. marta 1861. godine Kraljevina Italija je izvanično proglašena. Posle koliko? Posle stotina i stotina godina. Veći deo poluostrva je konačno bio jedna država, pod jednim monarhom. Ali priča se tu ne završava. Čekajte, ako pogledamo mapu iz te godine, vidimo da ona još uvek nije potpuna. Slagalici nedostaju dva ključna, dva ogromna dela da bi bila kompletna. I tu se ponovo vidi genijalnost Cavourove strategije, koja je nastavila da daje rezultate čak i posle njegove smrti. Italija je, prosto rečeno, igrala pametno. Iskoristila je velike evropske sukobe u svoju korist. 1866. godine ulaze u savez sa Pruskom protiv Austrije i kao nagradu dobijaju Veneciju. A onda, 4 godine kasnije, 1870. dok je Francuska zauzeta ratom sa Pruskom, italijanska vojska konačno koristi priliku i umarširava u Rim. I time je priča zaista zaokružena. Sa Rimom kao glavnim gradom, višedecenijska, mukotrpna borba za ujedinjenje je konačno bila gotova. San idealiste Macinija, mozak pragmatika Cavoura i mač heroja Garibaldija. Sve se to spojilo i stvorilo jednu ujedinjenu naciju. Mapa je najzad bila kompletna. Ali i tu dolazimo do ključne poente za kraj. Jedna stvar je nacrtati granice na mapi i proglasiti državu. Političko ujedinjenje je, kako se ispostavilo, bilo tek prvi, lakši korak. Sada je pred novom nacijom stajao možda i mnogo veći izazov. Kako od Sicilijanaca, Rimljana, Pijemonteza, koji su vekovima živeli odvojeno, stvoriti jedan narod, stvoriti Italijane. Ona čuvena izreka, stvorili smo Italiju, a sada moramo stvoriti Italijane, savršeno opisuje taj izazov. I to je zapravo pitanje koje je ostalo aktuelno do dan danas.